MLA jangka sutanga saipung constituency ke kong sanda merishila menta kesini ke jinglang balak hot pelong dekat CLF saipung East Jandil District kalau no senyang arlak tyngka syakani ke CLF kum ke jingstang ban shna ke ophis trekam jangka saipung circle CLF women multipurpose bat kani ke kenhuan kani ke way ni ke cooperative society ha East Jandil District kebalak sngewbha bat menta kesini kani ke CLF kala pelong ye jinglang bakerpang ka first annual meeting ha saipung ha ka bag MLA kala longkum ka kongsan ta Mary Shila ha kani ka jinglang menta kasi kala pensnguru syaki paipa jong ka than saipung baya ka mang tyngka ka bahapo ars paklur ka ba ka sarkar ka dang pankre menta na ka benta pan shna ka surak sutnga saipung khanar samasi ron ka baha ka jingjingai ka ba 1,000 kilometer bat menta ke sarkar kladang pankre ikikot kisla bat la kemilenti bahau benai no pra jong uni usnam ansayo ban pentre no yakani ke surang koman shuban ram ke saipung circle CLF women multipurpose kadai ke shlem trekam jengki kenhon self help group jengki shnang ki baha papo ka saipung CNR di blank barha kani ke CLF kadan arp khandai tli shnang ki bana ka than saipung bat ki danru hado arspa khadar tli ki kenhun SHG ya ka program na jang re jingduai no wahe shnang saipung ulal niama kungte bat ki ba ai jingkran ha kani ke jinglang ki kenthop u BPM NRLM saipung NRD block uba amandrias nongturu ka DFS SISD NRLM East Jandil District kakong iban marbo udukhat shnang saipung uba HW founder Darnay ka Vice President saipung circle CLF women multipurpose kakong nyangi nampui bat kiwe la yoru ike jingsha terlai jongki biate naga kenhun jongka saipung village organization sngewbha krachtom kadi ke SSG group bon bha ki kam yong ke SSG wayarap ki sarkar WP tamya isa mo man sep ai ba ki skim wada yarap ki bon sen I ong I ke skim ko sarkar ki ko banana tamya isa ho man ikam da ne isa o pen MK minga ki skim u yo pi kure lang wa ye ke yung ke sem yung pi yo pi ye yarap iki ye ke yung ke sem yung pi yo pun ku ya ke economy yung gani ka nong yung pi mat ya ke yung kasem yung pi the you but pi saipung area is also one another socio-economic background. See, the economy of this area is very poor, so we hope that in the next few years hadin chisnem arsnem boy mana yo surok pi wala roku economy chini the jan husnem hunu November jan the yo the sanction ya hunu surok yang sutengah saipung isa tu maka kanar waka semesi sutengah saipung kanar semesi road man gondru poso kilometer tegatur yo sanction jan let's say kate dang pengkre gi kot kisla the hunu November boy yoluti uyo ika kate sanction apo arspa kror the hajan boy December January the yo stang kre kate kato ko jingkul ku yo chakani area the doayo blai bo ha namantau yo pikani surok boy kani kika kan yung pilo hoy go iki SSG la yo pi opportunity ulai wan usuk ulai wan pi ate to ko wi ka jingkul ku uyo mesti mulwi dengan duite kantin ko klami pi the kit riang ki man be wi po wi